barietwa Njuri Ncheke Trust baumireti na kumineria makarika ya wamba bondethia na mpitho kirochia maitha makarika yara ya kuonekana weta na mbere no kuyirwa bakiaria bawete ni untu bwa kwithikira kona bura kariba kuthinju ya ngoko thirikari kiri bakiwa antu yana rimwe ria 42 ibatete uturondeni ya miaka ile mithiru na ndethia nkulukia 15 kuonekana kwijwa. Mwandiki wetu Andeto Anthony Kathenya no wina riboti. Time now anto yana ria 40 na baile ibakuite. Thai tukwaria on Saturday turura bagaita kuthika antu batandatu. They have been doing this thing now for the last 4 years. Thirikari ute atua bayogete nonto the deputy president naitete now. The Minister for Internal Security, Murkomen, naitete now. The Inspector General of Police, Ginyawe, naitete now many times. And they can't stop because this idea of his cattle rustling is false. This is not the cattle rustling because the cattle rustlers batura antu pe hapa kaya ngambe waitacho ba iyakapa pasipule bagoya gora antu kuende as a trust as Nyambene Njuri Ncheke Trust boto gua ne atire thirikari eyogie manto ya nagi inyene sana borithi turiro borithi nara yumete ki kabire mwe anene bo na kinya baba ngibanthi okay borithi Kenya iburi ko tunenkaro thiobo Kenya nonto te barabonka ke bande kawa borithi barenda barutwe ringi whether iba umete kabire mwe kana batumete nonto bakuria guo na antu bakura wa bariguo ibare mingwe ibebelwe bara wantu babero kenda mantu ya thira antu bateme gweta otora kuthika antu kithaka kira ginara kira gangasetrwe 2000 na Meru County Council as Nyambene National Game Reserve KWS turenda yugie kithaka kira is a national asset. KWS national organization eyugie kithaka kiu bunge boto kwenda kuwa ne thirikari ikalasimithia antu baita wikaria eu ni iguria nake thirikari ni buri kuruta ngweyo no ntukia thirikari teke nini thirikari ina assistant chief ina chief ina national intelligence ina CID ni atantu bagoro ntuko chionde uteginya muntu bagomba kwata atwe tulemero tutena thina na kabire riko kaneriko lakini katuguria thirikari erute ngwe ebwiri kuruta antu betu bareke kurawa na ithaka bietu bitiwe kenda tumbo okura ontu kuya ngambe kura antu ni uchokia Meru na nyuma. Nyambene Njuri Ncheke Trust iwetare tre ntuko jathira ketha ote action tukona solid kuma ke thirikari watu twaita court nontre kwireta wa criminal negligence so we will go to court na tokauria court ila simithie thirikari kukaria antu ba Meru